Proteklog vikenda u Jasenici kod Žitorađe održan je treći po redu Sabor narodnog stvaralaštva. Na smotri je nastupio veliki broj kulturno-umetničkih društava iz svih krajeva naše zemlje, a manifestaciju je propratio naš Dušan Stevanović. U subotu i nedelju u Jasenici kod Žitorađe bio je održan treći po redu Sabor narodnog stvaralaštva. Na ovoj manifestaciji predstavljena su nematerijalna kulturna dobra, gde je prezentovan rad kulturno-umetničkih društava i sredina iz kojih dolaze. Na smotri su nastupili, pored domaćina Kulturno-umetničkog društva Jasenica i Kulturno-umetničko društvo Bukovik iz Mozgova i Vidovdan iz Velikog Drenovca kod Aleksinca, KUD Ratkovo iz Ratkova kod Odžaka, KUD Spasovdanski vez iz Smilovca kod Ražnja, KUD Milenko Stojković iz Kličevca kod Požarevca, KUD Teslino kolo iz Niške banje, KUD Abrašević iz Prokuplja, KUD Belac iz Pridvorice kod Bojnika, folklorna sekcija Narodne biblioteke iz Merošine, etnogrupa Nike iz Lebana i Biser iz Žitorađe. Program je počeo defileom svih učesnika ispred Kulturno-sportskog centra. Manifestaciju je otvorio zamenik načelnika Topličkog okruga Miroljub Paunović, a ispred domaćina i organizatora festivala goste je pozdravio Dragan Milić, predsednik Kulturno-umetničkog društva Jasenica, koji je između ostalog i rekao: Inače, nismo rekli da Kulturno-umetničko društvo za ovih 8 godina iznedrilo preko 150 mladića i devojaka i da imamo dva mališana rođenih kao plod ljubavi i rada Kulturno-umetničkog društva, u Kulturno-umetničkom društvu iz prve generacije. Inače, trenutno brojimo 40 članova Kulturno-umetničkog društva sa tendencijom da će taj broj i da se poveća, s obzirom na to da je edukacija kod nas besplatna, što u drugim društvima, u drugim sredinama nije tako. Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo kulture i opština Žitorađe. Za televiziju Super D+, iz Jasenice kod Žitorađe, Dušan Stevanović.